nyamara ikipe Arsenal nubwo itinda gutwara igikombe rukutwaye igikombe izana n'agahigo kacyo. Mu ijoro ryakeye ubwo ikipe Arsenal yatsinaga ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1 maze ikipe Arsenal paketa bayikireza igikombe. Ni igikombe cya 14. Gusa nanone Arsenal ubwo yakaga gukora igikombe muri 2004 yari yakoze agahigo ubwo yaratwaye igikombe idatsinzwe umukino n'umwe. Gusa kuri iyi nshuro nyuma y'imyaka 22 ikipe Arsenal yakoze kandi gahigo. Arsenal yatwaye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza idatewe penalty, kandi ubwo birumvikana ko ikipe yewe na n'umukinnyi wayo haye ukarita y'umutuku. Bivuze yuko kuba Arsenal itwaye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza ibimerita cyangwa se bikwiriye mu mpande zose, haba mu kwitwara neza ku bakinnyi, ubwo ndavuga kugira discipline mu kibuga, haba mu gutsinda ibitego byinshi, haba mu kugira defenseri yatsinzwe ibitego bike, haba abanyezamu bakoze clean sheet. Buri kimwe cyose kigaragaza ko ikipe Arsenal muri uyu mwaka yari kwiye guhabwa igikombe. Gusa nanone ku rundi ruhande mu ijoro ryakeye kandi ubwo ikipe Arsenal atwaraga igikombe byari ibyishimo ku bafana bayo benshi guturuka mu mpande zose z'isi. Mu Rwanda byabereye muri Kigali Universal. Ahangaha hari hahuriye abafana benshi ikipe Arsenal ano barebera umukino wa Arsenal na Crystal Palace. Umukino waje kurangira ikipe Arsenal itsinze Crystal Palace ibitego 2-1, kandi umukino waje kurangira ikipe Arsenal hawe igikombe cya shampiyona. Mu byishimo byinshi mu bakinnyi ba Arsenal yabo kugeza ku mutoza wabo Mikel Arteta, uyu nguyu kumutera bakamunaga mu birere. Yewe byari ibyishimo bikomeye cyane kugeza ku bakinnyi bayo batonya ndetse ku bafana bayo bo byaragahebuzo mu mpande zose z'isi, kuva mu Bushinwa, mu Bwongereza, mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya ndetse n'ahandi hose. Ibyo ngibyo byari ikimenyetso cy'uko abakinnyi ba Arsenal bishimye ndetse n'abafana bayo. Gusa ikintu nanone abantu bibaza, Arsenal itwaye igikombe cya shampiyona ifite urugamba rusaba ku itariki 30. Ahangaha Arsenal zabiri kwesura n'ikipe ya Paris Saint-Germain bakinira igikombe cy'abagabo cyangwa se UEFA Champions League. Ese kuri iyi nshuro ikipe Arsenal iraza kongera kwishima? Ubu ngubu abakinnyi ba Arsenal mu mutwe wabo nta kintu kirimo usibye UEFA Champions League. Ku rundi ruhande ubwo Arsenal yishimaga, Manchester City ho karagahinda cyara umubabaro. Pep Guardiola imyaka 10 mu ikipe ya Manchester City, atoza ikipe ya Manchester City, yabahaye igikombe cya mbere cya Champions League, yabahaye Premier League, yabahaye ama FA Cup, yabahaye buri gikombe cyose gikinirwa ku mugabane w'Uburayi. Yewe yabahaye byinshi mu myaka 10 yatoje mu marira menshi avanze n'ibyishimo. Abafana b'ikipe ya Manchester City nibiyumvishaga neza kuko umutozo wabo Pep Guardiola nyuma y'imyaka 10 agiye. Gusa Pep Guardiola nawe mu marira avanze n'ibyishimo asezera ikipe ya Man City, kuvuga n'ikiniga, amarira atemba mu maso. Nango amashusho amarangamutima yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zo mu isi zigaragaza umutoza Pep Guardiola asezera abafana b'ikipe ya Manchester City. Etihad Stadium yari yakubise yuzuye. Ibi ngibi abafana ba Manchester City ntabwo biyumvishaga uburyo umutoza wabakoreye ibigwi yabasezera. Ibi kandi ni nabyo ku ruhande rw'abakinnyi ba Manchester City batiyumvishaga uburyo umutoza babanye mu gihe cy'imyaka 10 akabakorera ibigwi abasezeye gutyo. Abakinnyi b'ikipe ya Manchester City, abatoza ndetse n'abayobozi babo bamukorera icyo bita God of Honor mu ndimi z'icyongereza. Aha nuko mu cyubahiro 200 agacamo hagati bamukomera amashyi bamusezera, bamwibutsa yuko ari we muntu wabakoreye ibintu bidasanzwe. Pep Guardiola umutoza watozaga ikipe ya Manchester City, utuvugana nakira umutoza wabo ko yabasezeye. Gusa ku rundi ruhande amarira ya Pep Guardiola bwasezeraga ku bakinnyi b'ikipe ya Manchester City. Undi musore nawe umunyabigwi umukinnyi w'ikipe ya Manchester City wayihesheje ibikombe yitwa John Stones, umukinnyi wa Manchester City. Nibura Manchester City mu bikombe byose yatwaye, John Stones yabigizemo uruhare kuko yabaga ari mu kibuga igihe kinini kandi abanzamo. Ari umukinnyi ngenderwaho, ari umukinnyi ufasha ikipe ya Manchester City gutwara ibikombe. Nawe mu marira menshi
mu magambo ye ubwo bamuherezaga mikoro ndagira icyo avuga, kuvuga byamunaniye ikiniga kiramufata ati biragoye gusezera, atariko reka mbashimire ku rukundo mwanyeretse, reka mbashimire uburyo mwanyeretse urukundo rudakwiye, kandi nizeye ko umutima wanjye uzagumana namwe. Aya ni amagambo ya Johnson ubwo yasezeraga ikipe ya Manchester City, ubwo yasezeraga abafana b'ikipe ya Manchester City abakomera amashyi ndetse banamuririmbira indirimbo. Nyamara gusezera kuba wakundaga cyangwa se kuva ahantu wagira ibihe byiza, ubanza uri mwanzuro ugorana, ubanza ibyo bihe bibi bigorana, haba ku bakinnyi ndetse n'abandi bantu bose basanzwe. Ahangaha nawe ku rundi ruhande ubwo Manchester City basezeranaga i Liverpool ho byari bikomeye. Mohamed Salah, impamvu muvuze inshuro nyinshi ni uko ubu ngubu uramutse uvuze abakinnyi bihe byose muri Liverpool ukavuga Steven Gerrard n'uvuga uwo bita Mohamed Salah, yewe abafana b'ikipe ya Liverpool bakwamaganira kure, yewe rimwe na rimwe harabagufata nk'aho wirengagiza. Mohamed Salah se reka mwibutse ibyo yakoreye Liverpool kugira ngo mwumve. Mohamed Salah se uribuka yuko Mohamed Salah yatsindiye Liverpool ibitego byinshi? Uribuka se Mohamed Salah ko yafashije Liverpool gutwara igikombe cya Champions League? Oya, ese uribuka ko Mohamed Salah kandi yafashije Liverpool gutwara igikombe cya shampiyona? Mohamed Salah namuvugaho byinshi, mu marira menshi, mu gahinda kenshi, nawe yasize abafana b'ikipe ya Liverpool, maze nabo kakaririmbo kawo bajya bahora baririmba iyo bishimye, baririmbira icyarimwe bati you will never walk alone. Iyi ngiyi ni mu ndirimbo zaririmbiwe Mohamed Salah ubwo yasezeraga abafana bayo. Mohamed Salah, kapiteni ikipe y'igihugu ya Misiri, uyu mukinnyi yakoreye ibintu byinshi Liverpool, yemwe yanayifashije gutwara ibikombe byinshi. Ariko ko se nimba uri umufana wa Liverpool, reka ngubaze akantu gatonya, Mohamed Salah wamushyira ku mwanya wa kangahe mu banyabigwi ba Liverpool? Nanjye nuko nshoje, ariko nimutarakora subscribe gikore kugira ngo tubashe gukora nanjye umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.